Aku baru naikinnya aku nomor ATM-nya. Tanya Nih udah masuk nih, udah live nih. Tanya memang nih. Lu buka ini. Saya sama Edi doang. Iya. Oke lah, ada lagi nih kalau nggak salah. Baca dulu ya. Coba kamu tanya itu. Cas HP lu tuh, itu udah lobet kau. Terus HP lu live, astagfirullah. Oh ini udah ada. Ini penontonnya Eru dikit ya kalau dia di sini. Iya sih masih ini sih dia. Tapi udah ini termonis dia, alhamdulillah ya. Nggak bisa saya ikut anjing epic saya. Oh kalau seriusan nggak bisa epic, dia fokus efektif. Ku ngepusnya cepet. Salah saya sih ngepusnya cepet kali. Ya cepat itu udah lama ganti season itu anjing. Enggak, gua udah lama mitik anjing. Iya tapi kau nggak ngajakin saya itu mabar ML. Iya. Soalnya solo lu diajakin ini, Cuk. Gue invite lu ya. Nah, gitu, cakep. Bintangnya si dia Legend 5 bintang 1. Bintangnya si Hero jadi 5 bintang 1 lu sama sih. Gue takut nih kalau kita kalah. Kau nih, gue kurang apa lu kor nih, Hero. Kau nih. Widya role-nya apa? Pasti kalau soal sembarang nih. Oh nice. Bisa apa aja ya? Woi saya mau ikut juga anjing. Gak bisa. Lu epic, Cok. Oh iya, FF aja ya. Woi, makasih. Welcome yang datang. Welcome. Welcome yang datang. Welcome yang masuk anjing. Masuk yang datang. Ya, kalau masuk di channel live ini, assalamualaikum dulu lah. Iya. Dari salam. Iya. Iya ya lu iya. Tadi itu bukannya dong lu terus suping berapa jam lu bukain lah. Laptopnya mana sih? Lu gak izinin enggak? Lu gak izinin ya, Rul? Ya, sudah nih. Izinin dong. Jalan. Lu gak izinin laptopnya itu. Jaminan, belum masukin? Iya. Mas enggak deh. Enggak ada sumpah, lu udah tadi enggak aktifin. Nih. Woi. Bebas. Bro dia ada. Nih, gini gini. Woi. Tuh. Masih lagi, woi. Iya, masuk udah. Kenapa enggak ada di situ? Sabar aku. Ya, gua ada. Nalo. Oh ini. Ya bantu share-nya, bantu like-nya. Supaya channel ini makin maju. Ya ini sama Bro lu mau apa lu, Dik? Esnya ya? Lu Brody ya? Brody sama Ismi. Gua Brody. Gua yang mau itu dan Brody. Bacot kau bocil. Dari sini lah, sana itu lain-lainnya main Free Fire man. Oh ini tukar aja. Nggak bisa boleh. Itu aja.
Isunshi. Siapa ini ya? Ya, nice. Kita ini si Redang termasuk global nggak atau public? Apa? Termasuk global atau public? Siapa yang global tadi? Global itu apa itu? Kayak pro player. Oh, global itu pro player gitu. Hoki doang aku udah kritik ya. Hoki. Ada profilnya hoki kalau publik kritik. Lu ini sih listriknya lu nggak tipin. Iya, cowok. Magi aja nanti. Peraturan Bing. Itu peraturan ya? Bebas lah. Mau pakai Edora bisa, mau pakai apa? Jadi bagaimana? Jadi harus dikasih bagaimana? Peraturannya. Kau nggak aktifin laptopnya itu di YouTube, makanya nggak kelihatan laptopnya. Lihat lagi. Mana coba lihat. Ini. Oh, ini dulu kan. Ini ya, restart dulu. Aku lawan show nggak apa-apa buatnya. Oh my. Kenapa? Gak apa-apa. Asli kita tadinya gini doang sih bisa. Kalau paksa enggak. Paksa ada tigreal, ada kamu, ada bisa lah. Kita takutnya bisa aja nih. Passwordnya ngeri kan. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Paket. Siap. Nice. Coba sini. You want to dance? Initiate retreat. The stars are my beacon. Try to keep up first. Slain an Ngapain enemy. sih? Stars are my beacon. Tigrealnya berani. Kenapa nanti tigreal itu? Nggak ada yang tolongin dong. Anjir. Try to keep up if you can. Enemy has been slain. I have foreseen your fate. Nothing compared to you. Parta boy. Aduh, anjing. Enemy has been slain. Aduh, anjing. Compared to my beacon. Kan?
Siapa teman-teman lu? Yang mana ya Nuna? The stars are my beacon. Kirain Tigre ya. Ikut bang. Kenapa bang? Woi, hapus cok, tertuanya tadi. Boy. The struggle is real. Your team destroyed a turret. Bahaya ngilat dyan cok. Woi, dia mau ngepus di sini, boy. Forget the past. Woi, dia 3 orang di sini, boy. Woi, hancur, boy. Gue di atas kayak diperkosa anjir. Dorong keluar lah, boy. Initiate retreat. Anu yang gue bilang minionnya dorong keluar, boy. Enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Request backup. Try to keep up if you can. I have foreseen your fate. Soalnya gak bisa lawan gue sih. Enemy has been slain. The stars are my beacon. Dapat duit. Don't want to dance? An ally has slain the turtle. Your team destroyed Dapat the juga atas, turret. boy. Your team destroyed the turret. Woi, tinggal save dong. Cowoknya anjir. Jangan buntu guys. Iya, woi. Itu kemana tuh? Cuman dia goblok ya. Kalau dia level dia dibacotin guysnya. Goblok dia. Ya goblok. You don't want to dance? Kapan? Nah, videonya Ally has been killing spree. The stars are my beacon. soalnya nanti kalau ada Iya, ada di dulu puting ah. di rumput tengah ada di Don't want to dance?
Ada 5 orang boy. No secret is safe from me. An ally has slain. An enemy has been slain. Double kill. Enggak ada ini. Your team destroyed a turret. Ini kita nggak boleh Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Nice sekali loh anjing. Killing spree. Double kill. If only I could get the pass. Cuma mundar mandir cok di mah. Want to dance? Ayo lo. Ayo lo. Mungkin lah. Ya malah Yesus nih. Slain an enemy. Slain my beacon. Nice, cok. Ya, Initiate. ini doang. Hantam. Ally has been slain. Bunuh boy, preheat terus. Enemy Yes. gue kritis loh. Udah mati jalannya, mati itu. Mana ada? Yesus. Jalannya, cok. Ini molor. Ya udah dia buat lo. ally has slain Lord. Semuanya ya ampun ya. Forget the past. Nanya mati, cok. Iya, ini skill ini ada itu ya. Ngapain nggak lari, cok, dari padahal masih ada pasif. Bawalah. Stars are my beacon. Your team destroyed a turret. Mati tuh. Your team destroyed a turret. Kan amin. Has been slain.
Oke. Oh, Secret is safe from me. Launch attack. anjay. Bang, saks dari belakang tuh, saks. Jangan dari situ, Bang. Ada nona monsternya. Ada tuh juga sih, ini ada tuh juga. Mati gua. Tidak. Our turret is under attack. Ada tuh juga yang kesini. Our turret has been destroyed. Yesus dincah. Ini minggu Yesusnya, Cok. Gak ada item defense loh. Yesus anjir. Try to keep up. Our turret has been destroyed. Nggak lucu ini, Cok. Kalau di comeback. Death is nothing compared to my belief. You still want to dance? Enemy rampage. Udah ulti apa, So? Bawa, boy. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Initiate retreat. Ally has Wah, been bahaya nih. Initiate retreat. Our turret is under attack. Slain an enemy. Safe from me. Ally has Anjir, anjir. Apa yang diladenin, Cok? Death is nothing compared to my beliefs. Ini ada tuh. Menang sih. Nice, Cok. Cok. Sebelah kanan, Cok. No Oh, ya ada kan? from me. Gila gue. Nice. Nice. Ah, mangki lah. Nice. Shut down. Mundur, Bang. Double kill. Mundur aja, Bang. Nice. Has been slain. Nice. Udah ada parse, Cok. Menang. Menang. Padahal nggak bisa. Gue goblok mainnya. Victory!
Kita numpang ini sama si Ridwan ini, Cuk. Sumpah dia masih epic, jancok. Ah, si Herul tega banget ya. Ngapain lu anjir? Si Herul tega tuh ya. Bisa lah sampai mitik ini seluruh. Bisa lah. Bisa. Ini si Pandi ngecut gua mau main juga katanya. Wah, menteri aja dulu. Nggak ada yang satu, Cuk. Si Pandinya mana? Satu lagi nggak ada, Cuk. Enggak, si Pandi ada loh. Mana nggak ada dia. Semua ini. Suruh reload dulu. Main enggak? Main, Bang. Dia kalah dari tadi ya. Kalau lu mati ya, lu dari tadi sumpah kalah. Yang terakhir itu. Untung ada di Tigre ya, jago. Ada 3 yang dorong lu. Kalau nggak ada kalah serius. Lu nggak bisa soalnya ada Parsa. Ada Parsa, ada Sax. Ya, ada Sax. Makanya kita nggak bisa lihat tim banget gitu kan. Kita Pandi ada ya. Oh ini ada si Ustaz. Cari lagi teman satu, Cuk. Ih, yang dari saya ke bagus di. Masih epic kok ya. Ini ada ini. Nih tiga ini doang. Kenapa Mit? Nggak boleh ikut nak, nggak boleh ikut kota. Kenapa Mit? Namun kalau putih nggak boleh ikut nak, kali itu kaki nggak boleh. Kenapa? Enggak kenapa ada tadi itu? Bukan si Pandi, astagfirullah. Ya. Nggak usah logat Namanya dia. sama si Pandi Mit. Pandi Mit. Beda jauh tuh goblok. Apa Pan? Ngomong apa Pan? Weh, Ya biar si dia ngerti juga. Pandi ngomong. Gak usah logat, Cuk, sama gua. Padahal dia sudah lama main FF tuh. Temannya orang luar. Tuh. Gara-gara ini sih gua mereka bisa gua makanya. Gue ngomong kayak Asis gagap, Cuk. Lu putus-putus. Ya, lu ngomong kayak Asis gagap, muka lu mirip Sule. Di depan gue hina banget, Cuk. Enggak, tadi suara lu putus-putus, gagap-gagap, muka lu kayak Sule. Pandi luteng ya Pandi. Luteng. Ya kita yang sangko Pandi. Berapa? Kamu di mana aja, Bang, anjir. Boleh apa nih? Lihat. Apa pakai? Weh, hari Minggu pindah nah. Gua hari tujuh, bawa. Masih tinggal ada ketukan malah. Boy pulang. Padahal di gini nih. Boleh apa sih ini? Ini hari Minggu ke bawa. Asigan ada sendiri dua lama, tidak sangat. Tapi barang kalau barang live sama. Iya baru lama lagi gara-gara live kesal. Kenapa? Dia pakai pistol, pakai dia. Kupra aja loh Pandi. Kupra apa ini? Perangko Kupra aja ya. Enakan perangko apa Kupra lu? Kupra sih. Franco. Kupra dia hanya apa? Aku mana lebar nih? Kenapa Widya?
Dia mau main apa sih? Suara kamu putus-putus nih. Iya kak, iya. Ada gigi feeder nih. Asli kemarin di feeder katamu kan aku Susah nih kita nih pakai apa Keren ya? ya? Itu main sama? kemarin. Lu kan murah ya? Dia bilang jangan kebati-bati. Aku nggak mau kors nih kalau ada gigi feeder. Gimana nih, lesin nggak ini? Udah mau aja itu kor. Udah mau di kor. Ini. Hayabusa. Masih elot dong. Langsung dong. Aqua. Langsung. Aduh takut. Ini ada gigi sih. Main sih. Sudah lagi. Nampaknya. Nggak bisa lanjut. Iri, bilang Mon. Ayo. Ayo. Kayaknya tiga main. Ini ya, ini udah pakai rokan, nih. Mak mana sore nama Ahmad? Solo. Masuk ke saya tuh. Leslie. Pelan-pelan kok kalau mau push ring kok. Gue takut ini doang sih. Sebenarnya kalau kita kena langsung diem. Si Wija pakai Kagura. Kita lihat Kaguranya ya. Kagura 15 bosku. Ah. Kita lihat nih Kagura. Kan nggak ada beban live-nya, Cok. Anjing bang. Sabar bang. Waduh, Sultan pada ini. Kaguranya Cok skin epic. Waduh. Gue nervous ini main Cok. Ini Sama para Sultan. Sahabat ya Kaguranya si Wija. Dari mana sih dia? Suara Wija putus-putus. Enggak, suara kamu itu putus-putus. Kenapa ya? Di efek di global anjing semua. Aku ngamuk. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ayo siap-siap kena minta. Troops deployed. Iya. Yang mana Pak Panji? Kasih tahu Bang ya. Ayah saja sebentar. Iya, enggak apa-apa. Halo bang, halo. Enggak apa-apa kalau di situ. Dia kenapa sih? Oh, pakai itu. Kenapa? Iya, enggak apa-apa, aman. Pepes sini lah perangko. Bunuh gue lah, bunuh gue. Ngapain sih lu nggak mau bunuh gua? Kalau ada bomnya, bunuh gua aja. Kalau ada bomnya, jadi. Nah, udah jadi begitu guys. Udah. Lihatin aja. Harusnya tuh perangko ke sini. Kaburannya ngeluting, ngapain? Perangko ngeluting tuh. Ayo bang. Kaburannya. Kita lihat tuh That's the worst. Kenapa? Ting aja, ting. Main bang ya. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Dah. Slain an enemy. Ambil banget. Oh, lucu muka. Pantasnya muka lu banyak bisul. Ally has been slain. Kagura 15 M dikenok dong. Sama si lain anjir. Woi, aduh, telat bang. Aduh, kenapa? Mati nih gua, mati. An ally has been slain. Enam. In the world of Kung Fu, Gua udah pakai booster Define mana winner. segala kita. Kalian nge-push ya?
Lu aku bilang, Ayolah. Kupra aja. Ayolah ikut ya, mau barbar mengumpul saya. Betul, pasti dulu betul Woi. Celena nantangin, Cok. That's the worst. Gua mati beneran lo ini. Jadi dapat kalau itu. Oh emang ini jago ini ada kayak Tell it again. tutorialnya. Waduh. Tenang aja dulu. Woi. Boleh duda. Dudanya haram kali, Cok. Iya haram kau kan udah haram itu makanya dia. Itu angin haram itu. Naik kali, Cok. Beda 2000 kita, Cok, gara-gara digi. Jir. Lu nampak. Baru level 3, boy. Baru dapat tiga itu. Iya. That's the worst. Ay sale tenno, sale seharusnya Ipandi mo. Ipandi juga. Iya, ya bapak besar punya PP, MMA-nya takut lah. enggak begini. Itu kalau biji itu semua urus sih. Iya loh, gua kalau itu gimana tuh? Kan kokor kali jadi bisa kok itu. Aduh, si Panji Metro ini PP lah. Kasihan dia, si Wijaya itu baru belajar 5 bintang 2 loh sama si Heru Not Panji. knowing oneself. That's the worst. Iya loh, gue ketawain sama dia Mercedes. Celenanya rata ini, boy. Ini enggak tuh. What the fuck? Bisa keren. Anjir. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Defines the winner. Panji tarik lah. Enemy has been slain. Weh, Bruno-nya. Gimana teknik lo? Anjing banget. Nice. Ally has been slain. No, not enough. We must Anjing juga ini musuhnya, Cok. Kagure boleh tuh. Aduh, musuhnya mana semua, anjir. Enemy has been slain. The man who can beat me has not been born. Double kill. Kala nih dia. Lihat tekniknya kita tuh. Masa gua ini kayak gini masa gua. Enemy slain. Parah di sepatunya. Sumpah. Nggak di game lah. Minta aman lah. Ini jauh dia. In the book, speed defines the winner. Dirusin mulu, Cok. Masa nggak bisa menang, Cok? Everybody has to start somewhere. Digi. Bagus, langsung gitu ya. Langsung. Ayo, kita sesuai ini loh. Ini kan gitu. But in order, Weh, ada si anu. Ada banyak orang di sini. in the world of Kung Fu, speed defines the winner. Weh Pandi, lu jaga dikit lah, jangan
kormo dari presiden. Gak bisa Pandi, gak bisa. Ally has been slain. Initiate retreat. The man who can beat me is not Turret is under attack. Initiate retreat. Atau push mininya mau kau, saya mau keluar. Has been slain. Destroy the turret. Ini mau. Our turret has been destroyed. knowing oneself. That's the worst. Ini kabarnya si Widya doang yang buat. Hanya tuh Widya. Ini sekarang lagunya di kita. Boxing is not a but it Wait, ada absurd dia boy. Naik, Bani. the man who can beat me is not born yet. Mati si benar-benar tanggir. Inhibitor turret is under attack. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Not knowing oneself. That's the worst. Enemy has been slain. Terlalu dalam kau masuk boy. Ayo lo. Our turret has been destroyed. Knowing is not enough. We must apply. Enemy has been slain. Selesai lu anjir. Not knowing oneself. That's the worst. Mau bus kiri sini. Empty your cup in order to fill it again. Enemy has been slain. Not knowing oneself. Ally has been slain. Wah. Dia bisa bang. Gue slow boy. Gue slow kena lelenya selain anjir. Defines the winner. Our turret is under attack. Turret has been destroyed. Inhibitor turret is under attack. Pak, dia bukan di feeder loh. Udah ngekill gue dari pertama. Our turret has been destroyed. Nah, ini lagi. Knowing is not enough. We must apply. Inhibitor turret is under attack. Anjing. Turret has been destroyed. Masih bisa nih bosku. Our inhibitor turret is under attack. Our base is under attack. Pedes juga ya bananya anjir. Lihat ini nanti di Pandi lagi. Kabur atau ke teman ke dari awal dari ke satu. Pandi lampai. Defeat. Maka lagi ini dia. Namanya juga dia kebiasaan jimit cok. Dia di kanan supaya open lagi itu. Terus. Ada shield cok tambahan. Untung orang tahu kalau itu. Kalah nih kita, astagfirullah, kasihan tuh si Widya. Mau ini tapi ada si Pandi ya, nggak bisa menang kalau ada si Pandi kita. Emang dia membawa malah petaka. Iya tuh, biar ditanya nggak mau lagi dia. Sorry ya Win. Itu si Pandi yang troll itu udah tadi. Sisa 1. Kok gue nge-freeze anjir. Sorry Win.
Astaga. Gue nge-freeze boy. Sorry dari tadi. Si Pandi nge-troll dari tadi nggak mau jaga gue tuh. Ini enggak tuh. Padahal dia ada gigit loh. Komentar. Ya. Jangan lupa kasih like-nya. Yang hadir. Yang hadir, wahai hadir. Wahai makhluk. Semuanya hadir. Gak usah ada komen lah, langsung aja. Dari tengirong eh. Kemplang ko. Lu ada di tim lain lah itu yang bisa kalah. Itu ke hadir. Hadir. Hadir, udah hadir satu. Baca sport kau. Das gue. Udah terus das anjir. Si Widya mau nge-push tapi kalah. Ini sekarang kita bilangin nih. Ya, mana ini komentarnya boy? Gak kelihatan anjir. Siapa tadi yang satu, Cok? Cuma sejati main dia. Hah? Cuma sejati dia main. Kasihan kita mainnya Udah mau main kah? Iya. Udah gak mau main sih kalau udah kayak gini udah tadi punya kasihan. Aduh. Oh, temanku lagi party katanya. Temanku mikir, gila udah mikir satu yang PP. Sayang dari Fatma pergi boy. Coba. Ikut aja lah ya. Ya ini mau. Ini paham. Gak mau gitu. Oh ini yang itu, oh gak mau gitu. Ya aku juga mau. Ya kan, oh ini yang baru. Ya gas lah. Rifki, Hah? Rifki. Apa itu? Iya. Oh dia nggak mau main, oh main. Dia aja yang punya. Woi, Pandi. Padahal easy loh dari tadi. Kalau gua pakai cowok anjir, jangan di-troll anjir. Dia mau pakai apa? Naik mo ting, setting. Setting. Apa? Apa? Iya. Mageteng dia. Itu cuma bisanya mageteng itu nanti lah. Nah, Iya dia cuma bisa mageteng lo dia. Astagfirullah gue baru nih. Mau yakin Conero. Iya. Teng juga. Ting. Silvana. Jangan simpan, bani aja bani. Kalah boy. Bani aja bani. Simpan nggak bisa simpan ini. Saya sama ini. Gampang. Nggak bisa tuh simpan tahu nggak? Aja ya simpannya.
Kita pakai skin trial dulu ya. Tahu-tahu skin trial ini hoki. Ya. Dora. X4. Iya, itu cuma bisa magi sama ini sama tank. Iya loh, dia nggak bilang loh. Ngeri nih dia. Boleh. Ngeri kalau begini. Ngeri Cok kalau ngomong di sini. Hancur karirnya ini kalau di sini ngomong Cok. Ngeri sih musuhnya sebelah. Waduh. Dan baju polos yuk. Gue mah cowok polosan gitu. Ini banget Emblem ceritanya. gua. Emblem gua. Lucu nih. Lu itu mau main serius atau gimana? Gue serius main. Yang jelas Pandit main apa Pandit? Si Pandi dari Aduh, tadi terus. scroll dia anjing. Dari rumah baru si Pandi. Nah, udah terbaca tuh. Udah terbaca nih bang. Emosi Cok pakai Cok di troll anjir. Pusat member malah di troll. Si Prabu malah ketawa dari tadi udah. Siapa? Si Pandi. Level nama, itu kan baru level 3. Si Pandi level berapa ya? Level 4, 5. Baru kok dia ada sama si Pandi. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Parah sih Pandi nakal itu orang nakal. Troops deployed. Wah, jamnya Granger Cok. Not knowing oneself, that's the worst. Banyak aman kalau gini bos. Nyusahin. Gue gak yakin nih dia. Not a way to hurt somebody, but in order. Ngeri kali damage-nya ini. Ngeri cuy. In order to fill it again. Tempi. Request backup. The man who can beat me has not been born yet. Pandi ini baca dan dulu. Ini di Pandi saya. Sama ini. Bang gambar. Is not a way to hurt. Saya benar. Not knowing oneself, that's the worst. Topik apaan sih? Mati nih kamu. The world of kung fu, speed, Ranger, ayo kamu Ranger. Request backup. Ranger. Ayo loh. Ini lah kambing. Woi, gua ngelik. Wah, parah jaringan, Cok. Ngeri kali nih Pandi lawan Trislanya, boy. Nggak nyotak. Ya kalah lah, Cok. Kenapa? Ini gua Reja, aku ngomong banyak gak yakin ya soalnya si Pandi gitu kalau dia main juga. Gua lah sih. Habis ini ya kita off live dulu ini, Cok. Gue malas mainnya Cok kalau kayak gini, Cok. Naik ke Pandra. empty your cup. In order to Ada Pandi dia ini.
Jangan offline bang, nanti kan video kan bang itu. Mana bang? Not knowing oneself, that's the worst. Bisa tuh, Bang. Gaskan. Anjir, kok gue yang nge-kill. Gak apa-apa, lah deh. Yuk. Bisa tuh. Mati tuh. Sayangnya slow kak, kampret. Oh, flicker aja tuh yang ngesil juga. Naman nanti pawatnya boleh pelompak kambing. Start somewhere. Nggak usah keluar bikinnya. Gamenya aja, game terus apa? Bisa nih ultimo, modal ultimo gue bang. Nah ultimo cok. Wah, Mati tuh. ada otak kalian. Cok. Tepak. Jangan main-main. Initiate retreat. Salah nih dia. Salam ambil kono. Emang The man goblok who can beat itu me has kalian. not been born yet. Sampai di situ. Orang lain boy. Aduh, I'm sorry pribadi ya. Sorry. Knowing is not enough. We must apply. Everybody has to start somewhere. Knowing is not enough. We must apply. Initiate retreat. Kung Fu. Hampir cok. Ada lagi di situ. Anjir. Wah, diborongi boy. Jarak, Cok. Udah kena satu dia. Gak apa-apa, jangan bawa dia, jangan bawa. Nah, Boxing is not a way to hurt somebody. Jalan dulu kursi. Everybody has to start somewhere. Gue nggak mau kursi kalau Our turret has been masih yang di sini dia. enemy has slain the turret. Despacito. Initiate. Ah, tapi tuh ini. Our turret has been destroyed. Enemy has been slain. Iya. Initiate Tapi retreat. di sini kan. Tapi di sini kan. Mana? Tapi di sini. Iya. Knowing is not enough. We must apply. Operasi loh. Enemy has been Pernah slain. apa dok? Awas tuh gereja ngapain? Nggak ngotak boy. Our turret is under Not a way to attack. hurt somebody, but in order. Kenapa bang? Next to your Belum cup. bang. Mana anjir? Initiate retreat. Dia nggak tahu. Not knowing oneself. Turret has been destroyed. Anjir. Kok gue dicuekin anjir? Dia kena tuh. Matilah. Ini kita lagi. Oh, der. Under attack. Hancur, boy. Ngapain beli? Di situ dia kan. Gitu. Bukan. Kill. Granger Turret feeder. is under attack. Main aja bang, nggak apa-apa bang. Hah? In the world of Kung Fu, speed Apa? defines Nelfon aja speed. lah ya. Direkam di kontennya ini. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Dia aja komentarnya. Our turret
turret has been destroyed. Kalau lagi nih. Initiate retreat. Knowledge is not enough. We must respond. Inhibitor turret is under attack. Slay the turtle. Launch attack. Slain. Initiate retreat. Ye ranjir. Yo, pas. Mati lagi enggak tuh? Inhibitor turret Aduh. is under attack. Mati yang slotnya, Cok. Shut down. Yang di dalam itu pada BTP-nya saya berebut ini. Bisa lah. Our Bisa turret boy, has bisa, been bisa destroyed. kita bisa. Killing spree. Under attack. Double kill. Triple kill. Somewhere. Ini adanya apa ini? The most comfortable speed defines the winner. Ditonton. Slain. Lindunginya itu dong, lindungi. The man's TV has not been born yet. Initiate retreat. Mantap, kapan itu dia? Slain. Satu hilang. Hit lah boy. Wey, nggak ada stung boy. What the fuck? Initiate retreat. Ini nama ada tipsnya. Tidak gue ada. Tidak apa lagi ya? Di bola. Gue tidak ada ini nggak ada tapi ini nama YouTube-nya itu. Tapi gue bilang sih om itu. Banyak komputernya. The world of Kung Fu. Speed defines the Ntar winner. aja kalau di WA Roy. Kita kita bikin musuh derajat itu di Everybody ada has bawahnya somewhere. bawa. Initiate retreat. Dia ada kayak dulu, jangan cepat dulu. Cek. Ini lawan The cek. man who can beat me has not Gini been ya, born yet. APK-nya gimana tuh? Putri golem. Kita ini nggak bisa solo. Oh iya. Ini kalau kalau dia dapat maksudnya APK-nya itu gimana? Maksudnya dalam berapa kali ini? Jangan dulu. Ayo. Ajar aja. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Oh gitu. Bisa ini ditumpul ini. Oh, siapa yang dapat lord, Cok? Woi, lawan yang dapat lord, Cok. Initiate retreat. Mundur, boy. Yang sebutnya dapat lor. Anjir. Ngap. Oh, suruh hati-hati bisa nyentuh delapan. Ada yang Korea, aduh astagfirullahaladzim.
nih. Kasihan sih. Belum tahu Bang Fer ini kalau saya waktu saya di Jode itu ngekill 7 saya. Oke. Kita kiri live-nya dulu ini, guys. Apa gue lo becok? Gue dapat berapa? 54 doang. Makasih yang sudah nonton. Terima kasih. Double vector nih. Kasihan nih